Pemirsa, pemerintah daerah Sani Ketureksain kirang inovatif pacang Ketureksain oleh Menteri Dalam Negeri Mendagri Muhammad Tito Karnavian. Paiketan dani pacang nedunang tim antuk laksana yang seselah. Mendagri Tito Karnavian munggah ring keterangan pers sering Jakarta keketus saking kantor berita antara Mausang, pemargin Indonesia dahat kabuatang sesampun kepanggih laporan-laporan informasi data inovasi daerah, anut hasil pengukuran indeks inovasi daerah. Selanturnya Mendagri pacang nedunang tim saking Kemendagri, inggiang saking Ditjen Oda Otonomi Daerah, BPP Badan Penelitian dan Pengembangan, miwah Itjen Inspektorat Jenderal, tim Sane pacang kewenten inucap medui omongan antuk inventarisasi pikobat ring daerah, tur ngerereh salah pemargin yane. Manut Mendagri Otonomi Daerah side pemargi becik, yening kasokong antuk leadership, kepemimpinan, kewedegan, kepala daerah antuk mungkah pemargi, saha inovasi antuk manggih kesukertan krame. Punika mawinang sandane mapari sel-sel yening wenten daerah sani kirang inovatif tur inovasi nyane nantan sida Katureksain. Sekadi kauningin ring acara IGA 2021 wenten 116 pemerintah daerah sane Katureksain kirang inovatif miwah 3 daerah tiosat nantan madue nilai. Wilengan inucap sayan kidik sayang ring warsa sederung nyane hingi punika seket kutus daerah nantan madue nilai. Jadi asun asa punika Mendagri nuekang pisan majeng kepala daerah mangdane stata rajag inovasi turun ngelimbakang potensi daerah sejeroning manggih kesukertan kramanipun. Bali Pos Nguningayang.